tuartute chibai ule win okas ni som le pakhat thole ni kan lo thang le a win ni a hian covid-19 chungchanga Lawngtlaiah district chunga thil thang tharlam ber kan ngai thatona chumai ba ka chuan Lawngtlaiah district chunga thil thang paimo then khatte kan thlir ho le don ani ama sain he ka channel hi min lo like saka min lo subscribe saka notification bell min lo me sak turin ka ngen le tu chawa Lawngtlaiah district chunga thil thang tharlam ber berte ni tina i hriat theina turin he channel hi min lo sak turin thlir tu te ka ngen chawani covid-19 chungchanga Lawngtlaiah district din mun thar ber hetiang hian longai thaila Lawngtlaiah district mi le sa state pona tanga lo ho government quarantine facility le home quarantine a khongsan mek zat voin tlaidar nga thleng khan mi som ko le pakhat ania covid-19 positive hi mi pathum Lawngtlaiah covid care center a enkol mek ania an thrisel na din mun vil reng ania ton din huna ngai tu om anom lo ani ni jana khan silong atangin mi som le panga alo thlen bela an vai hian medical quarter sa dalu ania khung san hun bi mangzawa RT PCR test negative mi pali medical quarter atangin chuati ran ni bok ani token khan zora medical college ZMC RT PCR test turin swab sample som le pathum thon phei ania result hi zarin lama hriat thei be se ani heti hian sample thon to zong hi sang khan san hi som ni le pathum ania ti chuan ZMC thon phei mai ba ka hian Lawngtlaiah rapid antigen test mangin sample somli le panga endik ani to bok ani result hriat to china positive case hi Lawngtlaiah district a hian som ni le pali mu chhuwa to ania enkol dam to za thi mi som ni le pakhat ania tuna hian mi pathum enkol mek ani tuna Lawngtlaiah district a quarantine din mun hetiang hian longai thaila tourist lo cha hian mi pasari anom meka circuit house a mi pali PWDIB a mi pakwa anom mek boka medical quarter sa hian mi somli le paruk ton din phona anom meka kan sei tong khan covid care center a hian positive pathum ba ka kiselna endik ngai pakhat da ania anvain pali anom meka ni tin tuna hian in lama in khong sang home quarantine hi som ni le pakhat anoma ti chuan in lama in khong sang le government quarantine facility a khong ran hi anwa in mi som ko le pakhat anni tu ta ha ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo na sak turin karam ngen se ani Lawngtlaiah district hospital a chief medical officer tun haya sarkarin aron da thar Dr. LC liana chuan health department malak na rang sanga Lawngtlaiah chanchin bumi te chu thopuya somin Lawngtlaiah district in ma ason theinan chanlak deuh angai ani ati CMO thar Dr. LC liana hian veina khan Lawngtlaiah district MCA te thingpui inpuin khisel na lama malak na rang sanga Mizorama Lawngtlaiah district chu among pha lama anom fo thina sarkar chuan thei top choin ma alak chun zam renga chanchin bumi ten thei top an chhuwa pui chuan omzia thui tak ane abe sei thua sea Dr. LC liana chuan Lawngtlaiah tunet da turin roman na siam mek ania ada na tur pin dan siam mek ani thu he huna hena soilanga tunet hi bun felani huna chuan shipui ma chona po azang khai pha don ani tin chanchin bumi te asila ti chuan chanchin bumi te chuan sarkar lamin mi pui hriat turang te ani turangin an puang zar tok lo dewa an hriat thu te khisel na lama malak na po chanchin bumi ten TV thei an neya thei top chu anin huam thu CMO hi an sil bok ani voinia hian Dr. LC liana le Lawngtlaiah chanchin bumi te hian hun thatak nein malam hun local zel tura po health department le chanchin bumi te to hona thatak nei turin hlim takin hun an mang ho ani voin khan Lawngtlaiah district legal service authority chuan Lawngtlaiah district conference hall the Mizoram Victims of Crime Compensation Scheme 2011 atangin poi khoina
tuartute zangnadawmna an sema he hun hi Lawngtlai Bursa Dr. Andrew H. Vanal dika chuan man puin van tuina tokte a tuar pui thu a soya zangnadawmna chuan an ril ru se omna tele an ril ru se omna le na te chok thei tak lo ma sela sarkarin an van tuina to chu a hriat pui ti lantirna ani tin pathiana chau thamuanna fam ki ma om ti hria chu en fo turin a cha bok ani voina hunan man hi chief judicial magistrate Lawngtlai DLSA member secretary ni bok pu BT la la sakachep chuan a kai hroya advocate pu ST ram ma chuan moyan pui khoina tuar tu zangnadawmna don theidan scope of victims of crime compensation scheme soin Lawngtlai one stop center a district center administrator P jailer rem kimin meichia ta chunga pui khoina theng thin te soizauna hun amang boka advocate pusilarin felan zangnadawmna sem hi aboi pui thung ani veina zangnadawmna pek tak te hi pui khoina tuar tu Lawngtlai district chunga mi paruk nin zangnadawmna atan hian cheng Nuaih som ni le paruk le Singnga sem chut ania Lawngtlai district legal service authority kaltang hian kumsang ni som pariat December tha khan mi pangan hena zangnadawmna cheng Nuaih som paruk sem alo ni to bok ani